Gulong aksin gat kemolas. Tudengin man di bange. Nanlongo October nanlongo 2025. Man aksin gat kemolas kewa. Irat kan mano ko ente kakil tusi ngayon kain. Sivil pe. Sisin sikin gas lalo. Musingi gadet ka samsam kun sife singa Molwelah Sasuc. Ito ang kipugin pala, mat pala siya choil. Saptalo fasong alkos na gatoling luong. God can restore relationship spiritually. Kafin physically, tarak kadat kalagiplan spiritually misingi. Napangan masih kadat kain samsam kin misingi ya. Inta fulapen na mamakat mata. Akfas singi. Anwala kasin kaksaklak ke primate. Kumfin archipel crownan, katagawi ka tiyang kilen misingi ya. Nan kaksin gat ke maulas kewa. Enak nas pa siya ke kasta ke pelsingi. Na kusma as pedarian in kain. Swepe na pray ke mama asya. Arde na yok mama taka infungul lalal fungila asya. Physically kat liye kanin oye sikyak pes. Kat din na ke protest marek, kavin na ke rally, masikyak, kanin oye nge, taka alena, takain muklegat. Wipe na ke shutdown ng government, ha? Mga kewa kat Finland ka na keda na, kenek may uskat infalok na iring kat tapat marsin ksaw bangay. Panang lela na siya katin kain alena, sukin kenek makat kanta ka sisinsi kikaslal. Ingan tagayani. Nara kishpeshi ngayon, mama siyama, fafalan wangin leapang. Paon sa kung ito kain akataya ka, kain kashakat kaya, man kain usiya katin lipsula kipeshi ngayon.
Klokaksin katke unsuka si pellakan kabein Sharia life kasilasnge anaking akalemia malutut lasha takamsinge kisi fesinge sie Molwelah Sasuc napa kadeta kan tram kunan pasimlan ki screen nge ada pe merit singan pataka ki buklal met pala sisik soil sapta lu fasong lal kushke to ngol lu kan we go was praile inkain we lotoy lagi malutut singe katagan na lutut kan oshain dam la osha nagashike peli na ki la mesikya ke surrounding large ma ash ki bel singe programa ta yok na inkan gashagat kewa elosma margin checking gasangat shuk pain da ka long lagi kaslal inkan akkayikat inkan taka awin na naklasha inkan aklin la mapes patagan fun katne katli na shutdown ng government katli amain lan met kollash nge nakat danget ang liila kapaila pangamet makul kat misingi nara katndak nan kala efine pange na me efoka ingi na fale na mayen katlela na yok na ba division masikya ingi na pa nga nga si unsu ko katin chit na lipsho kalmeyen si koren sapta singal tolu na gelang si inkan si bit ka awin na naklasha katin for la vlog na rin god ke masima el akika di fin fella ke show lan god inkan akeshay diang sisin siya shutdown lan government na naging akalimia el dakata elorela elia tolu sin met masman yak kipaya pala man karangan yak nge katin mas elosma mukul dama wangen le euro misya nara elos kaspelos wangen le en gadash wenge fin ba kumbui gadash fin en merke Ash programs orekle in san gasha kanin mange God bless America. God bless America. Katlalfung ki masinge. Na mayen ke founders lan en America amtawag ko del paroy. Matlalfung i paroy na kinadelrala constitution laldal. Pang America si makatito. Matlalfung ito kayo nito kamta paroy. Te ektaligi ki ngagum shik kapwek. Mata paroy na sinkat. Lakat ita kalmen matarakat nikuin katlalfung ki nina kies papatamash. Papa mata nina mata kies. Makashika din kain proy cash awian na naklasha. Kat kulon sinkat ke eluslape sa pela met saplal. Kel Mr. Snowman daga usla gospel singe. Porque askalayen falgelos ma uskastan gat. Na paana nga mga takape ikesta na siyes. Kalem singe taka na siyes. En merkem da sa pelik missionary los nge na vin fel elos som masaya hospital nge kainin o nge pangipit siya si makatita gen merkia kat palam da ko siya pala Red Cross mange kainin o bes dalda ka kashikat ki Second World War aksiko siya kikatle diki kos makatash kaya dik taligi kos makat pala ka lutut kin ki talig din gat nge vine nicha ka vine Assyria da ka fan model dala usla mukul ka vine na ki kadalorek maganal Nebuchadnezzar and Babylon in the kanaus land Judah nara kadeta ka matpalashik singagel joy leta ka pain sham na sin talit na din gat nge insang kata mama ekashalospe in restore a relationship lalo so spiritually yokna na ba nga maluto at ka so alu lon ko shkelong lalgosh ta nagi masing akalim yun nagi kashpesh ka kashpen katin mas nge man matolu mamanak na siya ke pala kasha katin okuku nene na silo sa ba katin mas na fin ano yung akalim yan fin pa kauli orek malash nge na ngeko flak karangan siya ulak si Vena e faske invite in sikin
karangan katin mas saya skeli masing ngatla liye siaw na kayo ma as katin mas inlom siya masing maktaga kamenlan gat nalvak pe ma lielo siyang elsya shiksin malik mat makaim telinge kadin de pulesha na e pasin mat makaim telinge na katapa snatchin ne kange katte tala siya mat mamasyang ulmet ngayo na fakma lielo siyang siya mat siya na finena katramram ke immigration pang si pe mara na kadin ka long kastan ka de nakay kata la mga taka na shish kadin na kadin kisyen siya kinla fakya nara nga long si tramram kun pe ke luo chronicle saptay ko singala kosh ay na me katorela usye kashkaklan kata when kashkaklan patadi vindalik nin chuta ara kanaw shaklen Jerusalem temple na kato siya na panangara elvakla kat fine falok na ro gati nauliyak na katitapela makuluk tandalik nin chuta nge papanang pe ongaya na silo siya kat fin chifena kinsay kat pe si mga kumkay ngetang lima sikyak nge pa deksinina ak foto yikat na yun kat si mama tena popular nge na ba in longan gastan kat kat matawak fala kat in som nage oya si ma kat siyang in faklamas was pay eyen siya singe upel na wipena nage we met singe payapala mo pel siya tara kayo no iya singe katila kalem katana met lalfon siya met wangan kalem yurosi men kat te ukwema pa si wasa agat wek kawaklasha na painang kingam tangay tang lima mga liye unfold yung tak nga upay alu pe kikiep maureksin met kollash nga na sinsiya katakate dakang chance in aksyo sila akikiep upay lalkimeta wangin la accountability dala plemel dala na mwet suffer apa nagasiyan yan si matayin si mukul siyan yan si amin tali ka pa suffer na ba nang alayok si pega din nga dang di mga isya nage level si makat kain pala nage makain sikya ka na ba nang ara kata report am do kakalimye konfin matafin en merke ge state singam da kenge na kumwi orek magan kasha nage snap mangan matawa kakalimye yakla kain tulogan yakikin na fomba naskenan ka fintulogan yaki mange na efakana sin kainin matolo mga kalimye fakya kasha may sikyak na selosa masamsam kini kaya naki kalain pa meda nakela kat talalal fungi mo agreement mareklen maslos and merking karangin kat na ba na ngara alikato samsam wala sak na karangin yakkat na konfine liye finen merki si fena fin de karangin metlalos si fena na tele karangin kat fakya panga si pe mara ka dinagan song prana sin kat dengan kasha kat mun kat te kain ora kat te kain makaki fashion mana yok pa niya madash nga si fena askren kit singalit kosh malalal fungi leadership laka we ni na baba tamalos kielos nge anget talina ki mange Pelsima eupela na siya skimange nakadasum na kimasima ataka na ki amtayo na yang alime kosle nakilutut laga siya mga kunayak ma ema suna pa supply and demand singe ema pasini population ama demand na ki eni na supply ekofla sustain nakadefalin alongnongi yes yesin siya pange Kimasikya kimdash ngi dena kato. Pakanten met kain de kavak mo masak na wo. De merki si makadito apang. Mana kalem si.
katin na katin scientist si katin di mama sikyak kim dash ni we met lash kat finni la masista kulug kat we proikin katte etasha klaguluga kat tanang na panang ngasaman na ki programs masikyak ne mati rife ke concept si fin in England Elizabethan poor law elosta rekma si bela kakidel rekma dalila aspel mamet rekma la dalnge emasek na del madawa ketalasi gavin gatigi emasi vincieshes vasne shun en na singa nakatsangin sang gashe na concept singe but derived na ke social security my falang social insecurity nge kani no yenge now we pen na ke cash ma metlash nge ta ka na financial insu ke cash nge medical men kata metlash pe mataga finan ru commercial mange pe ma daga del fakla mama orekle ke second world war fin ba na ke en ruk prestan semina duyak sham kun na kela oil nge pam do accept ke kata debris masikya ke akma tatngala anke draklagun ne na mange som na ke ikoenge na ke ecosystem ke ikne na pasut bakkalemiya la tom si masang nain mama sikya radioactivity finen bikini adolngi endak pelik mama sikyak ma tel damdana shukla en yagat kain som system angewe experience ke julela en masel nara pangasi en ma affected masingya kumfin daga na Washington alone kumkain somna na Auburn artaw sinon ko saswe ngai ta ke men ngawi met kolalos nga somna mayor si wengi sam na seloske kumfin somna Arkansas artaw sin singalal ko sasfinenwe ambassador sila dala academia ke report magatonim da sam ke iplan ko fang na panang katfin nga dang lieta na katasies ala wealth of musing God bless na sinmet na kayo Molwelah wo the oyesima nga lotoy la kaya pa kadin dafan nget ke timat kuyesha kikata sige kadin reni si lomalungaya namet makula anan sangalik nga fakla kumdala nan papasinasish kumdal pa corporate dieng medalik kuyo usa kanin samsam nga selos Shakpe na pangan mga lalungi mo kat chak namata yen merki nara ke mga sikyak misingi nganget lali na ke pisye sila finan yan kat 3,000 nak ke 4,000 ngena met kushay finan siya do so nas natural disaster sikyak ke plan belging ito evine ash nganget lali nga bakum tama sikyak ni napana nga ke ngali malutut ngayon anan ka masikyak nga pakum da ka din wiste namdamo everything is all right kat ngetang liela talik na ta siya ngetang ni mange ange menge na mega de faksang to pokal dal ba nga fak nga katasi siya la wealth of missing katasi US citizen katasi work mala katasi yok savings la dari nget la limit wiyash masek na siya na culture it na ki mochi makatash ke yan ang met masek na taka in shuk kyashang nga ko may sangalik na siya nga ko may mga trala men sis melas na ke paila pange na nakin lang silas na siya lusa na pa na nga alayok may pray alayok na pa may pray may uncertainty katnigin na may sikya na pa na nga layla ka din kain ala na fatoto na yun kat imusing kat may kin gadin fakikikastan ka ata musing kat kainkin kat pat na sumna ki aluwe kat silaklak kifoloko kat tuyakin siya man malututa kat ngatang nila may mweta ngat mali kat tepe fakang siwos pel singe pangun yak kat mwet
makker ke moulan metlas ngen duyak. Fakla kassin gasa metlasha. Pel na ini na yaksipange. Tekna na ke pel machoil mat ka samsam nge. Pakandensis talik kusay kat lalmet met na pay. Pakandensis katlang sinapay met wiyasha. Pangisipin mabangon yakata. Ini na yurosh mga singi. Ina sheer desire si lang sinapay si lash kading gasa met wiyasha. Katikan mustanam dagi pel singi. Pel na ini na yakat si pange. Anaki nga faka katasis katale wealth off musingi. Tangit laliyip. Paila wengen pakum dalakum na kimit tolu makadil fakadin loang na keng katin mas. Matsena finena. Elsa suksin malik. Kat matsyepa na finanyena. Napanang we apray. Nga pray kasta pusrek. Nga siya kumkuminak manas. Katagan ni corporate premen. Alalal fungilap kat papa. Elmshak na mo tayong command center lala. Elfak ke kasta lala mo. Siya ke fautekot na siya. Napanang ara tagalaka pange. An kaksigin katke katkan tagagil tusingi. Metiki parayang anakilin ko was matagatari ke pelsingi. In wiya elos ma ashke background. Moria kulamalab intin tamdahil. Ain kom diwan asyum ayape tamdahil kenye. Kaksigin katke mo ulashke wag kataga ke malutut ma asha. Kataga ni paray ke pelsingi fat fashnamit. Katwedok leki pelsingi kat papatamasin kishaw. In shulpen at again experience presence lom ke molasha. Kat kulamalap na siyum lakum katlash. Kum tiyana mweta. Katapela mweta lang sikat. Katapela mweta sangalik na sish. Akum faithfully, righteously matake ulilalom in lang sikat. Bang sisi lomwe aram supaya mawin kulo siya fun na nadum in the gamisi cash. Mayin kumita fototo lelasha. Kumita molin flesh, molin metlasha. Kumita lakat issues na nage sinful worlds. Panangat kulo malap na siyum ke plan of salvation siya lumingi. Kung supaya mawin kulo siya nadum in the galkiya siya kasak na siya. Kadin kain. Skak saksing la reversto ko. Nakmas kashikat kat papa. Wangin italash. Italasha itaitete. Komita la wangin pekka yurosh. Kom lup sila kisin sham belak ke kestalak. Ke ilya ma ashim dashki pelsingi. Nakmas kat papa. Kashikat ke mama asha. Kat ngishesyum ke kalom, ke lanmet metlom, in gan sikyak. Intervention lom in sikyak ke ma ashya madash ke belsingi. Kumshak na matayang command center lom. Or operation lom. Kat ngishesyum, kun nakmanas, kashikat. Pakandan metlash mamdulle. Or alape, nakanlalan, siyawlasha. Kutasi shek namdain belin ashurla, belin yokshalla. Pakanden besi shashlomono. Nursing home. Kafinin lom sisha. Kadinin nagashalom kat papa. Nakma saplak me. Kalye manush insyarla. Kadinis kalom. Kat mishesyum beg min gashatelik nadarshma. Patatyang benagikaul. Kapri ke masaplanena. Kat mishe komin intervene ke ilya masikyak ke rally protests kakainoya masikyak hindi na ke shutdown ng government intui autarkia mayan meta pasuffer kat mishe siyum kat papa kung kaya siya levelin kol na kayo darak yun kasi siya yan community lasha yok na ke church lasha katin kan duyak ke belsingi ingan naramakunesh inakay met lasha indep tatle nagi
apostasy kakanin na fakya. Kasha pe mutlash finances kushay. Kat mata financing ikeshipen katash ke karangan yaklan and merge ekadenin na ikom kat papa. Patan fel siya na kayo pe makapash na kayo makatash ke agat proy pekelos. Elosin kan dieten. Elosin kan pan na nak. Met kollasha. Inkan kasha katin mas. Met tjena finena. Losja shiksin malik. Kat na kayo patatyan na kayo mahingi. Kat nga siya siyong nakmanas. Awi na naklasan kayo maswas pa ilong. Inkarangan talik natas masum gelutlut. Nakmas na sangak pe. Pas masya klas. Yok na bayanin na lasha. Ekat nga siya siyong kumin na nakmanas. Ora kasa akirklong. Inkashikat na kayo. Metigat fast na met kemalutut maas. Kat nga siya siyong kumin kain. Kashikat. Losjen vulvers kenik nugin mayon lom. Kadin fast na met. Malutut loman fakya klein fal na ke mam samasta na ke. Kashikat kayo ay nakyashay o shayin tam na o siya. Ekulo malap na siyong kemet wiyash matagabay nakkayagat. Ingan wikat sisin siya kemalutut lom kilan bisingya. Ken wen na dum talal fungila makashikat. Amen. Kaksigin gat ke Molwelah siya. An kain siya na kalimila takalash misingya kate. Takain sam kuin na ke si fesi mga sam kuin nga siya Molwelah sa asya. Na banang main siya wo sila kate takain sam ke. Kate taka sam kuin so saptalu fastong laikosh ke tol ngulu. God can restore relationship. Na nakipuk sila soil ngel pa siya sin buke met pala shishik ke babal nata siya. Ash met pala kapugin pala falet lime koske ulayang mataan. Pa ay siya et buksak longol dolu Jeremiah longol akos Yoksha longol mekos Ezekiel longol onkos na Daniel longol itkos. Pangen nambalal tal ki buk ongol onkos ki pa pala. Na fakyang dago pa Osea, Soil, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi. Pangal met pala shishik singa luo ma katelorek makun. Na mo tokol Malachi delokun ye pala lala. El te shul pa sang pala na sin anasimet pala. Na mo Ash period of silence si ma musle kaya ang fuko. Na musle ne maseleksyon ng ngeriyak. Komitale ash misaya si. Na ara meto el zum taga ki ulang sasya. Buksi emit ki ulang sasya meto. Matawag syukla fin pay ash misaya si. On John Baptist el tuyak woyakin mo sisake. Evin ash natin siya. Na pail matawag syukye. Al matawag eleta mif mafani ne. Meto siya vasongol mewas na eliak Jesus Christ. Talik singa Jesus Vashamsham kunyak ke chana si stolu vasingalon goshme. Matayan singa vitena talo vitena din elcha kuluklana emalan na sinna ki akwashui. Tena din matayan singa wangin fitelan matayan. Ang afakla fitelan matayan singa. Mayen fitelan matayan singa pa ngan madal. Dahil pitalayak ki ngan madal pat Jesus Christ in the kakir. Nara elaksanak sige meto puksyak angaw ki babal nata siya ngay. Eltaka de ikesta na siyesh. Nara ki tiyan tolu fastol ngolon gosh. Ay ba ki tiyan tolu fasingolon gosh. Taka na siyesh la. Kadel lang si fellow ingi. Ki tiyan tolu ngolon gosh kat na kayo ay take. El esi wen kulo si fan na natal. Jesus was with the beginning. Elwi, kemataweka. El na ash. With the beginning. Ngayon lang mo ito fact mo. In the beginning,
with the beginning too. Na banang ara usina si kom ineta kimasima Jeremiah sham kun ekaya. Naki eloshin lalal fungike. Nara kataka shaman ke si siyawi kaya ke alu inetawiela. Siyaw sima tradition jila elal shilelan denimnim. Apen a Nazarite ni. Men malan kata matal. Nara naki ngako minita naki matal naki malan kata. Pa Paul sima Saul ikna Paul. Dako as an evangelist and a church planter. In fact, sin matro mama. Alu pa yelakoma. Pangako minta ka as a living sacrifice. Ngako minta ka na may kisya matal si. Oyepe may kisya moul si. May kisya moul si. May kisya matal si na sin. Na panangara parang a challenge si. Matalal fungin siya kla. Na komita tron siya ke lomaluangi el matal. Komita tepas kolal prestan ke dawi el matal. Men masih fun na matala pa. Nga kong fin taka as a living sacrifice na singkat papa. Kati sustain nga daka. Kataka na yoy katalal fungi. Na panangara pakanten siya sa tawile. Pakanten siya church le. Pakanten siya baptize lagi ko. Pakanten sang siya dafa singayon. Pakanten akfalat yin alu kisette. Te mungupik. Somnaral Catholic priest confess ke bude. Masima yokshi beba ngakom in tako as a living sacrifice. Mamolji pange alu na paila koma. Ayna ki epremel fikil falella Isaac nan beol. Namban bon lema. Can we do that? Nakumnan ka masing finkat papel siyak sil eprem nan ro yesya. Can you do it? Kalkan na ra masima elsap nga kumin na ra. Pakalim gi wen kulo si fun na natala. Wen kulo si fun na natal. El sa payaman mi siya kisbakom. El vinakasya ka na la Isaac. Artalik si penatal eprem siya. Ishmael. Na Ishmael singe Isaac singe pa na kwesyo na ngayon fast na mi singe ngayon. Na panang rang akala mila kitalig din kat ngem ta itcheba. God had panglan Moses as a deliverer. In the kapan na talik na ligi koslalo siya. Somdet tuwi ki metigi dela cross na kifeli no leyangal tilugo nilya Moses. Joshua el siafan siya lilya. Elo sutyak sonna ko nakmisla niya misingi. Ora peace treating del model sign niya. Kumte kan lalalfong yung mweta. Mweta man kan laulay lawaltal niya. Masamos la vakla. Reklama emo misle. Aram lako na bangi. Misle pa yata kayo rin Jesus Christ. Mukha fun na. Masisarang ako minan tufin pa lang siya ngayon. Kay Jesus Christ. Napanang ara, kay malutut mata kami siya ngayon. Ine siya nga soil, kalme pa Jehovah. Jehovah is God. Pangay ine siya ma, katanda, ito peke orek makinmit ko siya Lafa kaya takadekala, Jehovah el gas siya matakakipayapala. La katta siya nga la, as Jehovah witness yun ko siya I don't know. Tala siya ikala, Jehovah is God. Shikla ma sumanya ke prophet siya soil da el prophet siya and Judah. Nothing is known to him except what is written. Nakifas siya ke soil sapta si vakma paingi kastan lem God na sil soil. Te kastal preston. Te kastal toko siya. Kasya.
Gaslan lemkat na sil soil, when nadal betuel. Inel pachova is God. Nara central message madagagi bukla soil katkain sumnake soil saptasi fasingal megos mtawekke. Lenlan lemkat apkaran me. Madaga shamram ki sette. Akola. Masima kale mo ba Jesus level loco. Let that really sink in. Jesus level loco. Nara, the day of the Lord, kung isam na len lan lemkat apkran me. Len si makat kolena ilek kanaus na mana kewa. Fakalapan siyang rarar. Sikyak kilen siya. Ke katfin mo upe mamasikyak niya siya misinging mangam tawek. Makadin matawek. Ske loang na development nga ske nan ka masifak nga fakalapan siyangin rarar sikyak kilense kipa na puksila soil nga el fakki saptalu fossima ukya mo ukuk inukasyak mo ito final sayan inging matalan kat kosmo chuta in rarar lemnan lemkat apkaran me. El should be tafelen ke saptalu fasluo. Fasilen los. Ok. Silen nak nukle ke pakanyeng stral. Unlukas sikme oena unmet meun. Oena los matultul losye finol. Soen na sikyak kaini noye ingemet. Wangen betuk. El should be somna ke soil lo singal vakmo. Fela ushusha kilos fashnamit. Yening rarar. Fata malemo loshani. Itua dilesharom. El should be fashna ke fosito ko vak ke soil lo mo. Lemkatel sap machine unmet meunlal oena percent balal. Unmet meun siya axol. Arulan na pakkanten fukoko. Fakalapan mo aksyan ang kilinlan lemkat. Siya fakain pan mole. Sinsiyak na wuwusi pa me. El juda somna ke postol ngol ke soil longulange. La fara massacre ken engyeng finfela. In fact kilin siya. Fa osh sha sorolla fyrlane pakanyeng in kalash. El should be fast med ke forståing vil sige. Fata losla. Malamo shala o sha. Metligilen lab aksangenglan lemgat. Etaka. El fakla. Kelak yang sapta tolu fasingala ko singising lon ko fakmo. Tausin na tausin mwet. Asin fallan nananga. Enwe palen nan lemgat. Fasataka. Fat malim loshani itu dilesharom. Nakat fa akin siya metlal lemkatel ngut finol sayon me pasal ngir Jerusalem me ona pasen palal fela ingasao kushush. Tasakta elef along la metlal. Nara en si matakana si kumimit nge taka meaning si kalme si na si kumke day of the Lord chine. The day of the Lord, it is that period of time which is in contrast to man's day or Satan's day. Nakatitala katsamsam ke salvation, katsamsam ke damnation. Eltakain matawak akilin yela matawakin falen na ki katsamsam kun na kela Revelation sapta akos inkan kapsan na ke matashkeng church utak yaktari nang gasaw
Limekor, sapta limekor, ki revelation. Fale na kisingalya, pamafos ngem tawek, sikyak. Pasom na ki, sapta singal tolu masamsam kinma, emo akilenya ki mweta, ki nambasinge ongosh, pun mweta. Ayebe, muton cholos. Na ara, finshak silak koma pa, nga kumin kantalakyak, ki rapture. Nga kumin rapture ready. Panga finshak si mansikyak na si koma. Basi ki, shamanyak ki siya testoniga. Sapta akor fas singal dolun ki singal laligos ngan. Na take notes ki masingan in mo, kashikom ki masing event singan pa, katsamsam kuna. Dahil si talakyak church siya. Katekiwi talakyak singan. Yung ako metakan samsam kuna ki, Molwelah si ki, ngon singa, soil lu, faslong laligos ki, sapta tolu fas siya. Nara, panga siya mama, prophecy ma, me, part of it's fulfilled dari, killing in Pentecost. Para Peter kan kotiye, soil lu, faslong algos na kilongolya, fak mo lendan lemgat. Na fak mo, tukun maingi, nga fak ko lang nganik na fin, mwet na kewa. When na tuwos, en na tuwos fa, shulka kan kaslak. Mukul mata lowos fa mwemwe, mukul first lowos fa liye arama. In pelsen, nga fak ko lang nganik, na fin mwet kulansap pe, kewana mukul mutan. Na pa, coachingan pa, akataya kinasikom ke orek masaptalu, fa singalon kos na singalon kos. Fakla epaye paingi masima met palasoil el the fakke. Kadel fak paingi mga ora kilin saflaw. Nga fara tangon ngon matalo inda ka na fin met takewa. Napa nga kalimi ebiyan nga ki linan Pentecost. When the two was en na tuwos, ilosefa shulga kan kasla. Mugul first lowos, ilosefa liye, arama sin katme. E mugul mata lowos, ilosefa meme mapailan lemgat. Mapailan gat. Al fin ni mat kulansap lak, mugula matan. Ngay fa sangon lak, na fellowship na ningo. Ilosefa wipe, shulga kan kasla. Nara, events ma prophesy siya ke soil sapta luo. Fastolngul ke tolngul siya nga Pape na luo ke daga shaman ke luo orek ma sapta luo fasingal yan ke longo. Inakalam yakla mamata enclose siya ke encase siya ke uleng mata. Pel na kewa kalmeya ikakali ke New Testament. Case in point, fin ba nag-soil, saptalu, fastolngol ke tolngol siya. Sisin fast maita ka ke malutut siya nga. Mga kan establish centrality sila, ka central teams ako, meaning lan, buk siya nga. Ke fastolngol tolngol siya, fakla, nga fara massacre kieneng yung nga, fin felo. In fact, kilen siya, lendan lem. Fa siya, sororla, furlane, pakanyang inkalash. Fata fa losla. Malim fa sasala onasha. Metligilan na lap aksyanging lanlim katatako. Na, soil fakangan, skingat na lina ki lucian pelsi, nga fakla. Met pala tako, ay siya itfukulam nga ulma metliki, me isustalan lema. Ega 0-0, ka 0-4. Sking metlali ban pala siya nga. Aga cham ki puksi mataka ki orekma. Orekma, mataka tukun me gospela. Napafakla, ki orekma lo, singal yan ki longo fakma. Nga farama usngag inaning yenga. Massacre finfelatin. Fa ospesha ekalash matultol. Fata losla. Malimo shalsala anasha.
metliki len lalab ewunan lem fataka. Na mama sonna sikyakngen pa akademiyak ni. Nakachigil compare lu scripture ma eshamram ki pesima Jesus told his disciple that the Holy Spirit dwell with them, but that it would be in them. Napal fakla el pangon siya kalimina payigikat fela kuflana isel. Mayan fela kuflana diel kaitel tasakta kusital mayan el matana yuruos el osh ingos. Pangan fakla John when Jesus told his disciple that the Holy Spirit dwelt with them, osh inelos. Nara paila kalimiga John singa lako singa lit kosngen. Ke fakla luke orek masie fasal ko hilange. Tasakta kusifa eis kogingan madal. Eta ka na focus. Kusfa met law cake in Jerusalem, in Judea na fon, oe Samaria, and in na kewa fell. Nara sudban na flokken faxilal John ailange. El pangon siya kalimia na payikikat. Fela kufla na isel, mayin fela kufla na liel kaitel. Tasakta kusital mayin il matana yuruos elos ingos. Messi sikyaking ngayon Peter used the prophecy of soil. Elrek makun ma soil il palo in akalim kasi matakoki ngon matal kilin in Pentecost ma emeta die na elalal fungi. Nara kadalila the entire prophecy of soil was not fulfilled. Katana only part of it. Na masingi pa akademiyak pa ekerendila katlema ultimately fulfill factual soil the day when Israel returns to the Lord. Kepel si ma en Israel evolok na singata. Pala kalimila fata eva losla e malama eva shalala oina sha metligilin la lab e aksyangengilan lemgat etaka. Tasak tailos na kewa sa siya kasha sin lemgat eva moliakle. Napa samsam kundake Israel returns to the Lord. Tasakta elos na kewa sa siya kasha sin lemgat eva moliakle. Oena ki lemgat el da fact katasin mwet siya matafino sayon en Jerusalem eva tiya syun mo nga yengi. Elos siya ngasulela tapanmul. Na ora il fact la ingi eva pakanten magosin kang ekos fakut. Hos fakaksigen lemgat lowos. Siata ora ma usngagin mas lowos. Metlag eva tiya sivilbe akmeken yeya. Na met Israel hos feitala nga in mas lowos. Lang lemgat pakat lowos. Wengin pesi sayak. Metlag eva tiena sivilbe akshaksakia. Not only can the Lord restore physically, El can restore relationally. Pakalimia ke soil long longosh ke longolit kosha. Referencing in the ke pashamanyak na ke el samram ken inge fa pakanten makuos inkang ekos fakup. El samram ken ke restore ke physically, but he can restore relationally when ele taka in renew harvest lalo sa na pwede mal renew harvest lalo dahil nga arson ng malo siya kang nag-iarsi sa nan may kafwenyak na lo sa na elo siya folokle in kaksyakin inenlemkat. God's people will praise him for what he has done to them. Na nagke-plentiful harvest singe eto kati satisfy appetite ladala. Na eta kalimina silusla define favor lan God pa el restore na sil dalngi. El dena economic blessings simakain elo sin chilpendila wole el shike in
orela in mashlo los mayin esam la los ta faila lakil na pa me tagain akalimila food resources nge etile kanchima esro I follow yak mayin etakaina ushi akal shila the relationship between God and his people is being mended. Nara ke arshisanon may mungunelosan nage crane ka wine ma ingena arshi pe madelekan orek makin nage offering lalos na sin God. La first fruit offering come of kasi. When broken relationship silalos nge ayay ka awiya ki sinkat mo kay fun napafakla though this restoration they will praise his name, they will no longer be ashamed para akademiya kimeritya mo at this will back makinya yakildal mayen katapa el de shulbe abandon them el de shulbe folel dalla nara sacrifices nga at the rela in martial laws that preach the cabingena nara sinful humanity ke in kanta ka in wala aye na ke oli katsing nagatfingat lali ke Old Testament sacrifices nga mana kayo madel taurela finne na ke Levitical systems yung madel rik magin na ke may kisema mana kayo ang itla shishni takalan ikesa sila ka ke wen kulo siya fun na natal masapebang nara ke sacrifice sila ngi mo kay fun na pa atonement nga tagayin awi me in mas losh ke makuluklasha inaknas na sila in kanorelain pay na kumagat tali faksila ka ke edal te fokleliki any cheba somte utyak na ifeli no layenga then ashun wisla pay singa yurin kat mo kay fun na ilkan awi elang singa kom elang sitalik natal nge elang sina relationship lal you're always nara pasisara kat ene na confession singa fingat patatyang ke makulu kat ene na lalal fungi singa in ma orala restoration singa relationship singa kat ene na inash renew sense of renewal siya in ma presence lang kat mga fakla kulola kat kan molda ka kilensa si in da ka na yetan kat flat lash in ka chulpe akfototo yikat naro. The Lord also promised his presence among his people. Naki ilorela olela si len arsh in maston meta signs yengenil daka naki wolela ke covenant lala. Nara pataga kalemi na sindalig Israel ngayon. Kumdel metlak. First ng ulit ko siya mariching evakla na met Israel ko siya tala nga arsh in mastlowos. Elang nga lemkat pa katlos. Ewangen pe siya saya. Metlag evatiya na civil pe akshakshakya. Easter God and no one else. They belong to him, he belongs to them. Na when siya main concern mga kum ininan folok laki matawakin Bible nada siya katli ke Genesis. Katli la si concern ma aşki Old Testament nga ba aş matatale Garden of Eden. Pa si Sarah utakla dalik din gat nga na edelsom elgilen shrelosle na denta itchap ne el promise humanity again na cielos ke perjima eash exodus si de foklejiliki enwe. When God Papa he still wants to dwell amid his people. Nara pasarang akalimila, he rescued them from slavery in Egypt, so he could live with them in the tabernacle. Then makan welalos mtaki lomnuktukse. Lomnuktukse ma elos us for and they could worship him.
En si madel kain alu na silkia. Kusita ke mange. Nara, there is a time in history of Israel, makatitala, shikane klorilan God, ilta somni ki dalik natal. Ilta somni ki dalik chudang bakkalemiyak ki Ezekiel sapta singyal ngan. Kyalem wala na onim kat somni ki tempala. Delta farkin ma presence lan gadash ke temple si ma aul la lom nuk singe. Ski mukmet lamot ke lima singe. The focus ilal daligi ani cheba pa kafa kweli na ena ne shafla uchyak na felino lenga na David el gerala temple singe ta el fokle na kadel fakla Solomon ba orela. Na temple siya, yang fuko yangaul approximate bangan. Yang fuko yangaul siya palusya singan. Na si kind of chlorilan got welalos. Na pa taga kalemila art fashion ni pa isikil taga shamsham elakkalemi ki isikil singal mo. Kalem wala na ulan got somlogi temple. Ngangit lalim around siya maon lang ligi si fin syrup agosha. Na lang ligi maingi ngali masi ona intron si urik lagi yot sapphire. Kadil fact na sin mukul si manukum nuknuklinin fasho din maston wheel yasera ba en neklein boom ke mulut fur as siselik muludingen en sitia nga liel ke el fale as syrup ata tu layan na air in dempol kel utyak na sipakan yung naklalun kalkal si onle ke tempol. Kalem sharom rom si ma kalem yela lem ka de lash so wakligi fin siraba e mukwile na kenyen utyak na in tempol. Pakan yung siya naklalun tempol en kalkal siya arda na sharom rom ke kalem wala na lang dem kat. Kasin pik ke posok lan siraba siya ana pasen kat kalena long ye likin kalkala. Kelem kadel sap kena sin mukul sima nukum nuklinin ilan ace katamulut furur siya onin marton will ye siraba na mwet siya utyak at tupe siya willing. Siya sin siraba saplak na ke ace ma onin maslolos. Lafa siya katamulut furur fulian bon mukul siya nukum nuklinin na LA so. Ngaliye ta kaisi sirabinge ashpo si ona pon meta onye kaisi po soksoklalos. Ngaliye pela ashwil ako shingo. Kewana ona si. Kaisi will onsisken kaisi sirap. Willing is rom ana wek seok o. E kaisi will ashpesi will putakalikle. Kibel sirap inge mukuyak eloska en fashnamit. Nato, na lese, na leyot, at yan na forla. Elose, takeni na mukui na ke enelos lang si somnawe, at yan enin en forla. Manalos, findokolos, paulos, posoksoklalos, e wilkelos, afyefle inatron mata. Ngalong ki pasya si bangon will singi. Will for. Kasi sirabingi on as mata akuske. Masimit matan kyao mukul. Masiaklu matan mwet. Masiaktolu matan leon. E masi akakos matan ikut. Nana maureklamul ma ta liebenfel sibar apaingi. Kipel si sirabingi sogak na yeneng yenga. Mukwile na willing e welalos. Pel na kayo amalos siya actually pusok soklalos in sokak willing e welalos pe. Kipelelo siya tuya na wila tuipe. Kilos sokak willing e welalos pe. When mamuling pa nanankalos.
Oinge kalem Molwelah lem kat som dikinien utyak na temple. Mukul na sien lang tigi serapa. Ilus eigenlijk pusok sa klalos. Soka kliki fela kingalie. Wila wila lospe. Ilus tui mutan butlalen katalep ke temple. Kalem sharum rumse anfelos. Nga aklin la sirapingi na nama orek la moul mangata liye katlan Israel be infelser sebara. Kaisi silos mata agos la pusok sa agos. Ye kaisi pusok sa masi oinalman punmet. Matalos laman na mata ngata liye penvel sipar kaisi sirapingi mukuile shiwas na namit. Nara akademiyakla glory lan gat ta utyak na temple singe. Si kind of glory na wangin le. Si mama ta ka akademi na si kumke si kind of glory singe ba. Kadita la kadel ta wala solbe. Na solil siyak na mata intron into ko siya lala. Wangin le usin to ko siya lala. Si kind of glory siya wangin le. Nara takana siyasla me Pelsima kaatelu teilelen fästlageiluski oje fokfoklalusnge pakateta sikkiaka. Na gelwangen laligi tempoala siya kanausyakle. Tempal siya kanausyakle. Tarakta kanausyakle tempal singe kumkansom liike ekai saptaluo. Fakle wala na lang temple sasya. Na len siya kangaw sige malam siya kit ko sin yesen lem ka de jibba kasas na sin mweta na sin akay si mga sin met pala sige. El fak na sila akay in gaskas na sila kavana Zerubbabel and Judah na sila Joshua. Siya metol fulet na sin mweta fak ye askata met in marsloos. Siya shekna sam na panwala na lang temple si mita. Engi kostlieta fakya. Siap kostlie mo malnalishong densi. Tasak tainge nimetle la katena siyosin manasla nanga. Kosorek mana da ngawi kos. Kikos da ilmeliki feliciap ngata waleat mo ngawi kos pel na kewa. Ngasak ta wikos. Ongi min nimit kos syangen. Etie pat ngay oshoka kasao fela. Fin mes emea. Nga fa kanaos na mutan fel na kewa. Nga fa seok. Nga fa maseok lalos. Eva utaka ni nain ensinge. Tempo eva sissis lagi makashap. Silver gold na kewa fin fela malak. Temple sasya singe eva aulena askaligi temple si meta. Enge temple singe pa fa sang kashap misle na sin metlakwe. Lemkat kala na pa kaskasinge. Pangama akademiya ka, but there is a promise that one day every eyeball will see the return of the Lord to Zion. Na pa akademiya ke ay siya lang malu fasalgos. Met san lan sitia elosia sasa. Takay ni sasa kengan. Elos kain liye kematalo si vena. Follow lem kat na Zion. Nara masipa nang ipachon il ramram kun naki me ke lem Jesus la el shak na tabernacle shak na shirolos. While fact ke siet John siet singalakos. Kasilik lemwet ematan maslolos. Sistis lagi kalain pay. Katli wala na lal wala na siya el eis kirben el wense fanna na din baba. Nakalme pa through Jesus Christ, we can have the presence of God live with us. Napachon el fakki, chon chingalako chingalon gosh. Nga fasyok sil baba, ele fasyot ngan matal na siwos, siya eva kashiko was, emata yuru was neto.
Napangan pa siya should be flock na ge me factual soil nge. Soil baka God did not want his people to come to a building to encounter him anymore, but wanted to live with and in us. Napangan siya mama soil shamram kune. Elka in daka should be restore in mashlokong. Ke molin ngan lasha. Napangan shamram ke lem ilang lem ka ilang tukun mainge ngata okoala ngunik ba spiritually sing afak na fin mwet na kewa. When na tuwas en na tuwas va shulga ken kaslak mukul mata lowas va mwe mukul force lowas va liarma in pelse ngata okoala ngunik na fin mwet kulansap kewa na mukul mutan ngata ra massacre yeneng yenga fin fela in fact kilense Efa osha sororla, furlani, pakaning in kalash. Fata efa losla, malemo efa shashala onasha. Metigilin lalab actioning lemkat etaka. Tashakta, elosna ke was a siya cash in lemkat efa moliakle. Ona ke lemkat el fact, katasin mata fino sayon in Jerusalem. Evat yeshun may onga yenge. Elosya nga shulela pa panmul. Nara ke maritimari di tranataring na we first long lagos kito ngolu kadalila aso lela si lankat na sin talik nadal ka metlal na ke lenlan lem. Nara Gigacham ke lenlan lem singe kata sin scholar nge sham from the last days. In the last days, God will pour his spirit on every believer and for all time. Pataka kimurichi ke soil lu long lagos ke toingo lu. Pataka na sishne. Nara takana si kumkatin sham from ke Holy Spirit singe. Ngako me fin enan kana ke oleng mata kate akate yefkana ke masing na ke oye si masikyak ke lemin molyak mo lelikia kawak sila nga Europe kom ngani kin la siya nga sumdal ito si del ke me Super Mario nga namen si character ke main characters lu ke Super Mario nga dalana me Luigi na el kain me computer si del nga dale invincible ke second na longul ma na ana inslagin pangan o yema taka temporarily in on sangkasingan na silosa keoleng mata at kandila aso yema sikyak na sin me mata ka sikyak na sin saklik mata ka sikyak na sin tokosha na sin kata sin me mat na nangang na sin kata priest nga kata sin prophets nga ma nganlan kata ka na yorolos in sangorela certain specific task. Nakalman pa spirit lan gadil ka on your olos ke ilsang specific task na silo sa linarangan. Masya na akataye na ke la kata pa ilorik maginwit ngon matal somnarin ko siya churches, priests, prophets na sang na sila din sang specific task or for a season. Nara kisin siyak si makata scholar ng siya ka pa ngon matal singan ilmel permanent kal temporary. Namin kima si masoil ildagain akademi ng ilamo ilakademi la Australian si ma ngon singa ngon ta singa ema pour out onto everyone regardless of gender. Lakum mukul si kamatayan si kalakum toko siya si kamit kos si kakumit force si kamit mata si eto ko he would be poured out permanently
Na in fact nakela, the evidence of the Spirit outpouring would be prophecy. Bakit redeemit nagi arma ki fishin may masaman yaga. Nakalman pa, God would restore Judah spiritually. Everyone would have the same access and experience God. Nara etaka na sikum kadinatala, pelsi ashma Judah lemo restore spiritually. Na accessing mataka na kaywain ka experience sige presence ng God. Na kadaki ngan matal singe na siya evidence ma akademiyak ngan pataka fakla nga fara masakiruk yeneng yenga finfela in fakikilensia if our shasorla if furlan pakanyeng in kalash fata if a losla malim if a shalshala shashala wana sha metigilin lalab aksyaning lanlem God etaka. Na mga kalimila, these are symbols for the end of the world na ki lenchilan lemingi. Namin, pasoil dengan sam-sam kunla. Masingi katamutak sinjekla, fulfill niya masima maaskenge. Na kasinsiyak na taka, pakanten met orek makun, maadel kalim kia, biblical scholar, kanin mama, ana in mental gymnastics in taka nankala, ka prophecy nge fulfill nge. Usi si clear answer on the shish. Ka emata kim millennial kingdom ke thousand years mas manya ke revelation nge. Na king ata ka kileni ka sumla kat finvela kat biblical scholars. Na masima wo pa nga kumin sum na ke payapala. Sum lila me sham gunya ke payapala. Lila Peter el taga sham ke masoil el vakne nga taga sham kun kim tawakia. Ingan taga sham kun de when are the end times si masoil el sham ke nge. Event ma sham kun yak nge top na ke passion of Christ pasik yak ke me kat kandi ke New Testament na top na ke ataka. Ke pelsima when are the end times Joel talks about. Piepel si masoil el sham ke linlan nem si nge. Nang ako matawag ken si mafakla, events must surround masikya ke passion of Christ, nakatngayat ang niya na ke inauguration ng church. Kipel si Matias il falela Molwelah. Kipel si Matias il me som na ke parot doom siya. Katntawak na utyak na ke last days nge, in na ke masoil el nge. As apocalyptic symbols, as akal mamatawag, akalin mamakachamram genge. Kata katkan matawag na ngaitang naging Peter in the chamram genge. Eshaman naging misilan Christ. Eshamram ke naging molyaklan Christ. Naka ilchid eshaman naging establishment naging church. Napal fact lagi lemil misya kata mga sikyak, the sun went dark at midday. Lost lalan fat again full one len. Eki Belsimal ascended na lang na me spirit lala el patati na fin matlalal fugin na kewa. La met ngan met pagan Gentiles Peter Cornelius ma edali befision edal kain may beki may. Pangakata mama akpayay parang afakla lame scholars ngefak sumskili lame pidel fakke puklala nara pidel ta shamsham kun nake pange mi se molyaklan lem ayape nake inauguration nake matawaklan church nara ensi mga kuminta ka into pokla kisinsiya ke last day se sikyak ke mange kastan gat matagage papola ba eninan sang tipukya kum. Nakatitala, Peter el tuyak dutigalen in Pentecost. Na ara
tukunel lafakun le Molwelah lemel restorilye elikelalie nalda kara preach lala ngon lan gat patati anfel tausin dolu moulle ke musi selustaga masa pa tausin dolu misya ke masap ngakom elasha kada misya ke oya mapidel dagam da kakkalem yenge Peter Cornelius saw vision and dreams. Pange ke pesi ma spirit nge me given to the Gentiles. Nara taka nasilos kata bangon mo safla felen pesi nge every generation of Christian that bangon mo end times panget. Tasakta manget kam dawa kakkalemi nakikata mama soy lakkalemi nge. We have been living in the last days since the grave opened on Easter. Napafakla, in our history, everything after the cross is the end time. Nataka na siya din ito, la church is not plan B. It is plan A. Pa akkalemiyak la. Pangan masima apostle la. Ora, dahil shaman yok na ki buklan rek maya. Dahil taka fact na sin mayeta. Urge people in kind call on the name of the Lord. Etalin mo kain maulle. Pakal men fact sila alpida ng ilange. Folok na lima si soil fact ki soil saptaluo. Fastol ng lungan. Ilange. Tasak talos na kayo sa siya kasha sin lemkat. Efa muliakle. Wana ke lemkat the fact. Katasin mo siyam ta final sayon. And in Jerusalem. Efa tiya shun mo nga yenge. Ilos na siya shulela ta pan mulle. Napal lugal fakke urek malulungol siya fak mo nakatay na mo siya bang inchu kya sin lem elos famol. So the end time judgment of God had fallen in the middle of history on the cross of Jesus Christ. Na elos na kayo ma gekengle kashkashak langat ke judgment in bang ki bang singe. Call the name of the Lord Jesus Christ. We are living in the already not yet because we are already in the last days. But they have not yet been fulfilled, consummated. Nara ngako metaka hindi la achievement singe in the second coming si. Nara Kilen si ma soil vak the day of the Lord. Ilta kain matawag usi prefuse kema evasikya. Kilta ka kisapta singe ke buksilaring ilta ka shamram kita ke anain lakas nge. Oye si ma judgment daka. Na ilta ka shamram kin kisapta luo na ke invading lan army nge. Napahal ta ka pe fakpe na kisapta luo singen. Na saksing il mwekite se kif se ke ngan na sapta tolu pal ta ka shamram kunla elos matye forla eta ka patatya na ke kashkashaklan God. Tasak ta masimay nanchi como pa God intervenes in human history. Pel na kewa el intervene. Talik na tala likke kene el sa pala metlalin ka nakes makin elos esmakle. Nail aske maluonge na maluonge pa ako may silela kaya. Metigi len lan lem etako. Lang akum lang si salvation ka damnation. Malungan pa ako may silela kaya. Na kaditala katna kewa ki katnan ka cash, katnan ka ki loved ones lasha. Kitalik natas nge. Kat ki katin we ace mo lessing. Nara pa maritinge fact nagselos la. Tasak taylos na kay wasa siya kya sin lemkat eva moliakle.
ona ke lemkat ilta fak katasin met siamata final sayon en Jerusalem evatie shun me onga yenge elos nga sulela fa panmole ike faklat pola ilmo ke rom singal fasingal tolu ona mas la fak elos na kewa siya pang na sin lemkat famoliakle nara inda ka inak sa fiamalutu chinge met chuda nge the long kaisi prophecy after prophecy ke shaflayen H na pas kainin mama academic na silos. They were told at the end of the age a new David would appear. Na ba Ezekiel met pala Ezekiel daga fakis up to tol lakoslal layash met shepherd dan met Israel. Weil fakla lem karil kaskas na sige fak kummet sakawil molla. Faket kasin bala line met kullan Israel. Kaskas na silos e fakas mga fak. Lem kat falat lena fak na silos inge. Wena siwos kos met shepherd lan Israel. Kos si fena karangan kosyang et ya karangan sipa. Kos nam na milk en komang nuk maurek lage unen sip. E unia sip ma womet o e kangi kweke. A kos tiena liang sipa. Kos tiena karangan sip mamanas. Kakele mamamasa. Kapela en kinit kelos. Kos tia falokan mama som diki un sipa. Kasuk mataleo. Kos tia ramaingi. A kos orelos le. Arden akulu. Kisipin wangan shepherd lan sipa. Orelos fashilik na inen pespes. Kosolem naka onelos si e kangalos le. Na sip na tika sunnayen fallet fin inginga en a finolla. Elos fashilik na inen na kewa fin fela e wangan machigin som sokolos kakanalos siya. Nara taka ke masinge gehak sila kala may Judas nge long kainin prophecy after prophecy about the end of age. Na da long pe na kela ash new David sietaka appear. Na may shepherd chinge etaka men met makul dalik din kat inge nang fin pa dal pa mot kayak mo ba shepherd to. Elos fet la likin da balos ala na fet la. Sipa masin wasle. Sipa kengeli. Na kumwet maliban ke makumas kemisingenge. Mwet kula pie kang akong fosyak misingi ke mama asha. Nara through Jesus Christ pa esa payak me shepherd pa isinge. Sipa mafakik na silosa pa. They were told the dead would be raised. Rigni judange. Na ba Ezekiel iltaka in sham ke in falfanlan shi paula. Nga palakin kalan lemkat inga. E ngan lal usyele e fulia winchin falfal sisislakeshi. El penya round yakin maslon shia e ngaliela awla na pranden shi mai e paula. Na el siaksik kommet sakawil molla. Ya shinge kain civil be moul. E nga te boek e faklem kaat fletena kom na paita. Na el fak. Fak kasin bala na ke shinge. Fak na sin shi paula inge elo sin long gaslan lemkat. Fak na silos la nga lemkat fletena fak mo. Nga e fasshot na siwas momong. Era ko sin civil be moulya. Nga e fasshot na siwas alko e ikwe. E afun ko was lagi kolo. Ngay shot momong ngayon ko was akmoli ko siya. Nakuha siya fa itala nga palemkat. Oy nga rik pala o na ki fek minasir. Ki nga siyak na kaskas nga long sip pa siya erare.
na siya matawakin capacity. Kingangay tang li maingi siya matawakin naklaki alko eikoe na fakullo. Tarakta wangen momong inelos. Nakadel fak na si. Matsakawil fak kasin bala nake enga. Faking la lemkat falatina il sap ilantaka ligi en na kewa e mongyang lagi mano misa inge elosin molya. Oingi nga palye oya naki fak minasik na momong ilyak naki mano inge elos molya etuya. Elos arula na pas falin orela siye unmet meun na yo. Nakadil fak nasik. Matsakawil, mat Israel, elos na shinge, elos fak mo, elos paula, elos putla ligi katena fin chaklalos na kipeltuka. Oingi palye na sin metlak, mat Israel, faking la nga, lemkat faletena, fa ikes la kalyaklalos, e nga fa isyalos le folokonos minen fel Israel. Kinga ikes la kalyaka, yen metlak pakpakiwe. E usyalos yakliki, na elos e fa etala, nga palemkat. Nga e fa mongyang na in elos, e akmul elos yak, ero elos in matayin fel elos i vena. Na elos e fa etala, elos e fa etala, nga palemkat. Nga ulela mo, nga era maingi, e nga e ara. Nga lemkat faletlena, pafak maingi. Lemkat el civil kaskas na sik, e fak, metsakawil, e sipolosak, e samasta kasingike. Malal chuta, e metnakewen, toko shalat. Na kom civil be e sipolosak, e samasta kasingike. Malal Joseph, e metnakewen toko shalan Israel. Na kom shukya mataluan, e renin o enalaman, polosak sifan na. Kemetlo mesiak shumla, mekalnen maingi, fak na selos, la ngalem gat flatlena, efa eis polosak sima, aula Israel, e sangin weng polosak sima, aul chuta. Nga efa oreni polosak luingi, inorela sak, sako fan na, e shukin bok. Nara kata mama akademiya, taring pa ngatakoy na akademiya, the rest will be made alive again, na pa eldaka Ezekiel eldaka samsam nake luti nake aramasima sikyak ke fos mga reading na ensitok maplosak lung fashion plan chuta Israel pa samsam kunyak na buffalo kaninga sa flen malutu chinga kam tawa kiya ka ken malutu chinga samsam kunyak la lucas wana sieme akal ke lenlan lemkat pafakla ukya may ukuk in okasyak meta final sayan inging madalan gat kosma chuda in rarar lenlan lem gat upgran me efasilen los e ok silen len naklagi pakanyeng shal unloka sa sikme ana unmet meun ana los madaldol los shreya finala sunna sikya kaino yenge met efa wangen peto nara utaka laka sngen inkain sang petsia sinaki mama upema sikyak na selosa na saflayen masingataka naki sipang naki aulia lemka del fak ne oinge kushak na kay naulia kilalo tong ememali e floko na Europe Leila insi masala lowos inakalemye asher lowos. Siya nuknuk makena shekna safal. Foloko na yurim kat lowos. El kalang sisis lagi pakoten. El mong fushesh el karangan ng walayang lal. Pel na kayo wala ko lang nanakmanas et yasain gay. Siya plim kat lowos
ele aulan naklal. Akin siwo yekoski fukun ime pespes. Na koosvakka in civil geseken wheat wine nasil. Ukya me ukuk final sayon sapkani no shie takani lalap. Mwet na gewen lalo. Ni mwet na gewen na shie. Akalos na ke shie takani matal. Useni mwet mata. Oye betalik shishi. Talik forge. Finne mwet mata van payakan. Elosin fulia lom silos. We petaka. Mwet tol kulansap limkat. In maston long matal. En in utjaklan tembol. Na intang proy. Limkat. Takum dametlom. Nikmit fulelamatan velsayan buleshikat. Yakshakkikat. Kilos fak piekat losan. Kadil fulokonek wolan foka. Na limkat eljivilakkalim nakwan nage ena. Esivil pakum dametlal. Eldebuk proy lalo se fak inge nga vasut na siwos. Wheat, wine, oil in olive. Roos. Matan velsaye fat esivil akshakkiekos. Nga fa kanausilik unmet mayun matol si matakay pangme. Efa lasta katasilos na yen mesis. Usi mafashmeta ukokyak nan miamisya. Usi mafash etoka efa ukokyak nan Mediterranean. Mano misya lalos efa Molwelah eno. Nga fa kanausolos legispen. Mana kayo ma elosara na siwos. Ni mea nikmit sangen. Ako siningan en siwo. Ki mana kayo limkadilara na siwos. Koso ni me nikmit sangen. Insuan mea shek na full. Saka isus fako. Arle na pasfukun fik krip. Mwet sayon kosin siwo. Engan kun malimkat lowos elera na siwos. El shutlapan af fal na siwos kepella. El sapayla af simit kepelin taknelik. Af sitok kepelin koshani. Ana meta. Nien sisikulun wheat fa sisis lage wheat. Love siskenen in orek wine. Fa kakak lage wine in oil in olive. Ngafa falokonot malos ma tamasalla. Kiyema uin lakasa ta kangla fukuni melawos. Ngapa ta sapema uin lakas matolingen in line goes. Inge efa pakanten makowos in kang egos fak. Gos fak kaksigen lemgat lowos. Siya tarama uskagin mas lowos. Meta efa tiasi filpe akmakin yeya. Na med Israel gos feta la nga asin mas lowos. La nga lemkat pakat lowos. Wengen pe sisaya. Metlag efa tia na si filpe akshakshakkiya. Na uskat meniki masima taka nage si felas misinginga. Nakelinlan lema. Tukun maingi nga fa okoala ngunik na fin met na kewa. When na duwos en na duwos fa sulke kin kaslak. Mukul mata lowos fa meme. Mukul first lowos fa li arama. In pel siya nga fa okoala ngunik. Na fin met kulansap pe. Kewana mukula mutan. Nga fa rama sakiruk yeneng yengo fin fela. In fact kilensya. Efa osha sorola furlane pakanyeng in kalash. Fata eva losla. Malemo fa shala onasha. Mittigilin lalap aksyangeng lanlimkat etaka. Tasakta elos na kayo siya kya sa sinlimkat. Eva moliakle. Tasakta elos na kayo siya kya sa sinlimkat. Eva moliakle.
oina ke lem ka del ta fak kata sin matsia mata final sayan en Jerusalem evati asun ongayenge elosya na shulela ta pain mole nara kita kalal Peter mwet sap nge delta ka in matawak sham kun fulfillment nge pakum taka liye yok kumeta ka liye riti ke sakukan kain usia maritse nge in kain kashikat kumeta ka liye ke orek maluo ngan riti ka tashukumin liye namdawak ke wasingala ko shenge sakluk insi ka tashuk me kalmia rekma luol daga akademie ndo ke wasingala ko shenge ki masif manyak nge ki kasin nutilal Peter manil pa tuyak mga fak mo tukunin lafakan lem inakpay ma soil el fak nge el lafakan lem beltolu palem el siyak sila kam shak na lang singa kesta lang daga nila siya nga si unso ko lang tiknada siya masam ki lang siya el siyak sila kum shak na lang singa men Peter siya mawimet na malutut nge el wilem 4-4 luti okay pelsi mal put to test mayen malan kata el siya final exam na siya el sang exam na siya malutut lang masilal Peter nge pa nge pa el lafo kanal nge na li malan kata alin na ingan si nge pa katlik ke katrola liki elaran gane kinsan gesam dash kedin folok no rol ana ki protocol siya folok na masilal Peter nge Sean pakile na klalem patu man ikil du dagin siyan rise ke likela liye Sean ilakile na naman Peter el kaya na el inguri el mutawak na kasha hiskot la kasha palemen siya klajak na lang sil lemil restore liye el folokle na lutila la palvakla na Peter el tuya kwimat sapsingaul si e fakat ke siya pasala laplasin unmeta Machuyesh, e kos na kayo siya mutan Jerusalem. Porngo ke ngaya kataya kalmen maingin na siwos. May tingit ya shay ona ke kos nan gan. Ta fana oy ke dutute nga paingi. Awin dutute nga paingi. Paya paingi masima mit palo soil el ta fakik ke. Kadel fak paingi mga orakilin saflaw. Mga fara tangan madalak, inda ka na finmet na kewa. When na tiwos, en na tiwos, ilos fa sulkagan gaslak. Mukul first lowos, ilos fa liara masin gat me. En mukul mata lowos, ilos fa may mapailan gat. Ak finne met kulansap lak, mukula matayan, nga fa sangan lak na fellows, in leningo. Ilos fa wipe, sulkagan gaslak. Ngay fa ara ma usnga ginen enyenga ma sakrik fin felatin. Fa aspesha e kalash madaldol. Fata fa losla. Malemo sasala wanasha. Metliki len lalap wuna onem gat fataka nakatay na machepang insyukya sa sinlem elos fa mo. Na pa si sara nga fakla duti na masina masoil daga shamsham kenge papi der el tuya shamsham duti kia nara in essence they were saying you have been waiting for the end of the world when the Messiah would show up kumdel fakla kumdel matasano shaflalan vela ke Messiah letaka palma lie na yemotovos when sinadal David meltaka eltaka na yuos akom dali siya lang na sinmetpeken nge kom delorek akshak ya likiye science kenji vel shap shalak mo elpa toko shalan machus akom del da sano last days kipelji mai kekalik kelya ka while ma guess what
Malim tariye ki pelsi ma sham nge, Peter sham nge. Manle me mola. Ikekla kelye kya. El fukleri kelye klala. El pa Jesus of Nazareth. Kum da sano shaftla yen pel. Pel si ma okok me ngon jingen. Chupa liye ma ansiskuman. Liye ma masikyak tarnge. Pail fakla. The Spirit has been poured out on your sons and daughters who are speaking to you right now. In fact, la okuk la daring on jingena ke followers lan lemnge. Akalim yun na shildal. Pail mo, maasi kuminar ngomraingina pa, call on the name of the Lord. Repent, hauliyak. So mauliyak, baptize le. Kumin mo, restore ye relationship sila mirin katnge. In ma spirit nan ngan luman kan me awiye. Nara confinera, then you can have the years the locusts have eaten given back to you. Man kaywa ma locusts nga taga pushelan mo loma or elain mo faloko na siyum. Mana kaywa pushapas la yuruman. Wangin ma loma pas la kay tekligi kom ma lem Jesus Christ hindi kan faloko na tasiyum. Nara confin pelsi ma Michelle delta kain taga shulpe for a second time in kain taga kanao sin gene kloman when kom taga na rol auliak kom chilela kon fast call a pacl call in the name of the Lord. Nara masi masoil samsam kun ngiba Peter taga tu samsam kun kelen in Pentecost masingan pangan kesette ngada ka samsam kun la esikyak masing lamay ta kisin siya ke rapture siya pa sanam ke siya Thessalonica ako singal dolo na ke singal algo singen losma mutulla matlas mamtulla nge alalal fungi may kekla kalyak singen na elo siya sword ke nanin me rapture event singen elos na kayo masak na moul talakya kinukugin wala na ay na ke inak Elijah, alos ma misya na Moses, ma kat mo na itakalya klao. Inakyalim yela, nga kumin na bangon, ininlem Jesus, nga kumin na ganarol. El sa pa mawin gulo sinada, nga papatala misaut nga. El tako, el patya na phone na maguliklak ko ma finjaksing yatari. Past, present, future. Masih fun na rin akom tiye. Ace. Kaya Molwelah sing ibang akom tiye lalfungi. Pangan masih fun na dekan nanak na sa sikum kaya. Napan nga kastal tagay nalin na akay akom inspiring. Nga akom hindi ka nagkastal. Mama soil siya no kaya pa Peter taga siya man kaya lain Pentecost. Napan nga lang akom kusin siya kaya nag-rapture ka second coming. Kastan gata fakla level loko. Nga kumin na nakula na kaya. Nara, nga kumfin, mot ke mga obten aurela ki isus de la rafane misingi, el payok si bemita. Men, nga kum kayo na Peter, silela moul. Nga kumin diyan na Judas. Ship le na ki inzom, takaka na claim na leminisang chance sila len aula o yala len moul isilela misya. Nga kum din na silela misya. Nga kum hindi pe ke kitin prain la kung nan kamo masikat samram kenge manapulesh. Fin pa lem Jesus Christ pa akkalimi mga na ke askayen moul mapatpachi yorol nge. Nga kum di kain kapsa na ke mga kumpala ke moul lakum. Man el faka nga kum di kain fatamize. Nara nga kum in na lalfungi. Lalfungi ma
may assure siya nga kung may vinte, lalalpong ikikastan ka ata. Napan nga le, engan ki makatapel me, ikestan na sikan kandiyak, nga kalim ipel posla, nga si fe na nga, ano nga, ikol ma, siya nga de oro. Nga de wifak ikikastan kat kain, oro mama ekyok yitok siya lala, la, ada poesi kan sang kufsin men siya si kan mange. Nga ko menin na katin, anak nga fakikasta laga. Pelsi nga le yok may fos pataka fisensiyas nga. This is an iconic moment. Pelsi nga katin na katin alin na, ange, met na ki shoulder lasha, limat puyasha. Nga pa nga fakim daw kaya, pakanten si Sorella, tari, rela na pay. Aknas limat puyas. No shiksin malik. Matchena finena. Katin mas. Pangepel si mas ang define niya lang si sila kum ngayon. Nga siya man mga nga tetufe. Nga lutut kingan kain tako. Obedience na kikaslan gada. Nga uwi kumpe na lutut ki mga. Nga tenaurela. Nga tenaurela pangat kam dashan ram jingi. Nga sige an obedience na kimakaslan gada fact. Som fact kaslan gada. Na may tayong ma-chastise ikad. May tayong sikin ko po yelo tila sa kain mga. Kat papalito. Insist lakat pay na pay. Takala ko nga tataka nga nurik podcast. Nga taka in fact, we fact it. Ki gospel zing la pay na pay lang. Allah lalfong ila. Jesus Christ level loko. And it can be anytime. Nangakum ka any na ka din rapture ready. Rapture ready. When rapture ready zing el fushesh. Taka utakyak matlan church. Men kadevin mata na ki second coming zing kung saan nag tribulation, wala nag tribulation. Fin pa nga kung siyang in fact kaslan ka tayo ngayon na. Nga kung pulirin sumlong ki kaslan ka. Kat disobedient na ki. Pel si ma mark of the beast nga ongosh. Ini nan ansum maxilla. Nga fakum ko yun mol mungo ki. Maupe nga tako. Nga me, kad fin pa ingin na nga siyang ang thought. In fact, mas was pailan gata. Katero, kaya ki pelsi ma, met na lan il siya kuluklena, pa fong ki ongos singa. Mapay pala kalimi pa mangi. Napay na nga ki nga fact laga singa siyang ang thought. Laylang ako mindis, masimit, temoykan ki gospel lang gata. Laylang ako min kain vehicle si. Ako min alin kulansap si. Main som faculty kaslan kat na sinwet wiyesha. Kat kewan mol. Faculty kaslan kat. Kat finila matsi wiyesh il matawek. Anan patatle. Kung finakufla, kung suksimit makumitaw mo, matsingan kan long. Na oko kunene imalan kata na si. Kat ene na napay sisinsingin. Ora, ngan kin la kat papalikes tal sikmang ngan kin da ko, we tafula in we ma ashiru wasal, men kastal bak ma oshain dem lausha. Nangakaksikin kat kimulutut mataka, nagilen misingiya. Ngan kain usiskon nge, fakachut be, fastamit ki magatash kaya. Unsa ko ma, Nila posing gan long.
Launching got ki ataga ke luce singaya. Akaksikin got ki elikesta malutu tangan ganda wiko uske mama ashiru osan be. E pange falen saflayen tagani laske magat matayang nageke mtawake ausi somla kaluo. Akaksikin got finja kaba kadin kain kashnamet finne yok madagan fungulgat the pange pelzima kade show mukul mutan lash kimatlalal fungilash in Christ. Bring it on. Pange pelzima kade alena tuya. Tudang nakayawa ngale excited nganda ka ngatalikin kain akfashi makatash kenge. Nara pel makate fashili ka maluba esikya ka proilashin de tui na mashak na sombe shukla ngenek fukia kat kain sang kasha mit wiyash ke anasika noye. Wiki got starting I've been a little bit under the weather. Pas matagan fungulya na nga cough we. Dasak ta si mga kunaya ka pa fingat mas kat te tuin som nagikastan gata. Kat te tuin som nagikastan gata. Pel mo pema na siya kat tanang nikimita. Ngay sam ki nga mas. Matay hospital taluti hospital. Nara nga fakta sintan kia ka tiginistan niya nga kumdi ngali na paila nga connect na paila nga mit fok na pay mo lasi e nga lang si fakulo malap na siyum ki kumda ka tula si skak in kain kasha iya ki mo laka akulo malap na siyum nga fakla nga italakat fototo lagi mapes-pes witalik natas nga let's take one step at a time little by little. Kadi tatari magat pabal bangon gat na keo. Kadi tatari masuwas pa iya. Na moljilas kade patatyang nagi kain oya fukama. Dagani silaklak flok na rin ka chekek nak manas. Nara kita ka nasisngi ale usi nasikngan kan kampare nga engan kinla me pananga faka. Awak na singa kulo malap lakum kain longas laka. Men ngangasye kumin tusiskyak ki pel singe men ngake fuku ko ina paeki men efin kum te kashi ya na masishik ma sikyak ngai alu penasik an kai norela kata mga fak na sikya ngai panga fakla kum tusiskyak nage ngan kai ako yela nage malutut lak ngai na kya fak ngan fakpe kulonjin katki me else kawak silagin tusiskyak ki mga arang na paana mo lagela kate perfect. Pel pas we went through trenches. Nga fakla ngail fin de sommen fall nallal in shun maupe na kate ko fla appreciate ke belti ma folok yak na ke me mawulan lan kata. Nara nga fakang na sila inge na ke kat kandi walang lan kat fast na mita pelin kat shikidila kat Afghan cindalik na das ke daligan gas ko try na ngakum kampare katin kain me sugingane ka na pangin maka check nash ke nim singe ka check na kampare suk la ka de connect cap balancing and finjak mo fine arginic makum ko ben we broikesh when ke ministry se ka lame kum ki pangon na nutut pa pal ka takay ni long laon su go me kat papelen gan place ma singa men kata siya ko flower la no lo maluwe kata sin meta sa kafu fu tel ka sa sin neka tel ka in long be nara ngatte ta ka kal ka indai safla ngaki ora na ga safla yen mga sum kal nga yak ke in safla na pa na ngara siena o yesi mga rek magen nge lomalu el nitme ko shinga u lagata ya malutu to nga kinakata yaki nganeta samsam singa na ke samsam singa ngan kan caption pangan learning style lag na pa na ngara kita ka lag nga finjak mo awan ko staff ngam ta shi telon inawi na nakla ka na ke yastan ka na it ko far na ke
algos nga finjak mamalutut ang nga nakatayek. Naman kata malutut nga ko isita ke. Asyam su ko maloy simit. Na aspa syam su ko maftoto imit. Tapela malutut alois tapela malutut da fototo. Da oya sima nga ki establish nga ba. Oya singa ma men nga kinga mga siya nga ki ani lomonoa long gastan God on man kigastan God. Aki long kikas ko siya. Pangan maluo maanuruk kingani hospital. Namen nga wila lalfungi mo may tataka na roski kay ne ula ta kay ngani nga katasin met nga spirit ke an del den at fashikat me. Del kay na warang rung kulik horror pa simde ke rom singal dolungan. Asensin ke spirit lang gan met singan. Inta ka na ruk. Mayen aspe met kialu lasha tang sikin ta ka na ruk. Pray ke ik ki nga ma pangama nakmanas ngat ana lela ma din pray ke ik. Men nga ni la spirit for ke usan. Men nga li kulansap lo usap nga aklin. Fin gumda ka gainin lemkat katera na politician ni. Fakla madel metlan kat genek telarang ko sela kasha na sin katin mas. Taman mas immigration meta. Government for the people, by the people. Nga shiking analim non ka akpuyela. Kapay na pay lakit kalansap kat. Kakit kaya na sanginesh nagkikalansap o nagatsum nagki-political fiat ni. Leila kat ma masintrel kin gaslan kat. Malakin gaslan kat. Ingan duyak kipelsing. Inanayak kat. This is a perilous time. Katuyak. Fakla gaslan gata. Inanayak kat kipelsing. May tayo nan mule. Finde fakya kalik gaslan gata. Na katalilawit ka dinita doon sa fakalik. Na pangay mga pagkanek na gimalutut misingi. Pagkandan met kanda ka kataya kalam ni king ta pangay mga project na nasika. Nga syud ba som pray na sinkat. Ingan kya siya. Men doon na siya na fash. Dana ak fash yung mga ni kinafloklan lame. Na fin ikektan kya ni kloman kikasyalan kat. Kadingan ta kalitu. Ingan syud ba sisinsi ki kaslala. Inkasyagat ki mamakatash ki. Ang aklon siya ki to ani wawala siya. Kate pray tayo na kat asang na skon on ma ngalima kan kasyagat nga. Inkain kasyagat ke. Abin mga sangin stop ko konso ko ngali ngale. Nang sipe nga ki siday kun. Pray le.
Saklok ngamit pianga. Kaksin kat kia tagal gilusa singaya, akali ki pura ki pel singe, kumprai ben kumaswa. Kulo malap na simkat papa. Ki kumikas sa kalmayan, malutut si masoy le lakalami ki uleng matangi. Kum sang na silpi te kilanin pendikos. Ilan kan tagakatayan na sis kalmaya. Kat kulo malap na simkat papa ki kat kansisin siki kaslom. Ki kat ito la kat fototo la ki mapaspes. Katagalin na bandang silom na sis. Naknas kat yatuin bray ki mitlash. Mamdain belin asurla. Belin manas ki mano. Kafine talik natash ka mitlash ma. Mamdain gelbos. Kat shilbana siyaksum. Ki kashalom. Masin mukul la sin kandiyaten. Bain nanak. In bayila. Rekmalan mukul la siya. Main gashikat. Nakmanas kat baba. Wikat ki fashalik la siya. Lela takalang. Pacl. Esisin silang nan madalom. In wikat. Amen.